Pozdrav svima koji pratite ovaj video. U ovome videu razgovarat ćemo malo o političkom spektrumu. To jeste političkom spektrumu koji se odnosi na političke stranke ili ideologije ljevice, desnice, liberalizma i konzervativizma. Obično kada se razgovara o politici, općenito mislimo, kada se razgovara o politici, vrlo teško bi bilo razgovarati o tim takvim temama, a da se ne spomenu ovakvi termini kao ljevica, desnica, liberali, konzervativci, modernisti, centristi. Znate, pogotovo to se dešava u politici Sjedinjenih Američkih Država ili recimo Zapadne Evrope. Već je politička situacija na Balkanu, rijetko kad na Balkanu da neko osnuje stranku da kaže mi smo ljevičarska stranka ili mi smo konzervativna stranka ili mi smo liberalna stranka. Znam da je bilo vrlo malo stranaka da su koristili te izraze i vrlo rijetko kada da bi oni dolazili na vlast. Ali kada gledamo recimo Zapadnu Evropu, onda ćemo već vidjeti da ljudi koriste ovakve termine. Recimo u Britaniji imamo otvoreno konzervativnu partiju, laborističku partiju. U Americi recimo ljudi obično vole da kažu hej, ja sam liberal ili ja sam konzervativac, ali kada već govore o ljevici i desnici, obično to znaju da kažu kada već, da tako kažemo, optužuju jedni druge ili kada blate jedni druge. Znamo ono da kažu, vi ste krajnja ljevica, ovo je krajnja desnica. Pa sad, iako se to upotrebljava često u politici, pogotovo zapadnih zemalja, iako je to naravno prisutno u politici drugih država, primijetio sam da mnogo puta ljudi ne znaju šta to znači. Kad neko kaže, hej, ja sam ljevičar ili desničar ili liberal ili konzervativac, ljudi se malo, i kad kažeš onda ljudima, pa hej, hajde objasni mi šta to znači, obično ljudi se malo pogube, da tako kažem. Pa hajde da vidimo šta to znači. Da bi shvatili šta znači to, evo recimo ljevica i desnica, trebali bi da se vratimo u doba Francuske revolucije, koja je otpočela tamo negdje 1789. godine i trajala je skoro pa puni 8 godina. Ko je god išao u školu, sigurno se sjeća tog izraza iz istorije, Francuska revolucija. Mada vjerovatno mnogi i ne sjećaju se šta je to bilo ili zašto je taj događaj tako važan u istoriji čovječanstva, ali evo, objasnit ću kratko. Francuska revolucija je bilo po prvi put u istoriji gdje je narodna vlast zbacio sa vlasti apsolutnog monarha, to jeste kralja Luisa XVI. Kralj Luis XVI i vrlo mala grupa njegovih ljudi koji su također bili okupljeni oko crkve, oni su imali apsolutnu moć. Oni bi jednostavno donosili odluke, oni također nisu plaćali takse i poreze, mada su zahtijevali od naroda da plaća takse i poreze i jednostavno radili su šta su htjeli. Oni su držali apsolutnu moć u državi. Narod je postao nezadovoljan i narod je zbacio kralja Luisa XVI. I njegovu suprugu, kraljicu Mariju Antonetu, i izvršili su na njima smrtne kazne, tako što su ih stavili na giljotinu. To je bila Francuska revolucija. Naravno, Francuska revolucija, ovaj događaj je inspirisao mnoge ljude po Evropi da isto slično nešto urade, a boga mi i uplašuje apsolutne monarhiste. Pa već od toga dana, od tog događaja, mnogi ljudi već ili traže slobodu ili pak monarhisti već daju narodu sve više slobode. Hej, ako su Francuzi mogli svoga kralja da ga zbaci i osude ga na smrt, onda što se ne moglo desiti u našoj zemlji to? Poslije zbacivanja kralja Luisa XVI. Sa vlasti, Francuska je postala republika. Svaka država u kojoj ne vlada kralj ili koja nema kralja, cara, sultana ili bilo kakvog monarha, ta država je republika, kao recimo što je Amerika, kao što je recimo Njemačka, pa Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, oni su isto republike. Države koje još uvijek imaju kraljeve, kraljice, careve, sultane, oni su monarhije. Isto tako treba znati da recimo današnje monarhije, većina njih su konstitutivne ili ustavne monarhije, kao recimo Velika Britanija, kao što je Španija, kao što je Norveška recimo. Oni svi imaju kraljeve, mada ti kraljevi, te kraljice više nemaju nikakvu političku moć. Oni prisustvuju recimo otvaranju parlamenta, ali više oni su simbolika, kao što je zastava, kao što je himna, kao što je grb države, ali oni ne donose nikakve političke odluke. To donosi ipak parlament, prime ministar vlade i oni samo praktično pozdravljaju ljude, da tako kažem. Jedina država sa apsolutnom monarhijom danas, pa reću bar da je jedina, to jeste Saudijska Arabija. Saudijska Arabija još uvijek ima
dom Saudija koji jednostavno vladaju tom državom. To je jedina porodica koja vlada tom državom. Sada, kada je kralj Luis oboren s vlasti, u Francuskoj je tada otvoren nacionalna skupština ili parlament. Parlament, ta riječ dolazi od francuske riječi parler, što znači razgovarati. To je jednostavno kuća, eto da tako kažem, zgrada gdje bi se skupili predstavnici naroda i koji bi razgovarali i koji bi odlučivali kako će se upravljati državom i kakve će se odluke donositi. Tako da, poslije Francuske revolucije, kada je Francuska postala republika, otvorila se nacionalna skupština i predstavnici ljudi su došli u tu skupštinu. Šta bi se tada desilo? Još, iako je kralj bio već, kralj Luis XVI oboren sa vlasti, još uvijek je bilo puno ljudi koji su mu davali podršku i koji su željeli da Francuska ostane monarhija. Naravno, to su obično bili oni aristokrati, ljudi koji su bili okupljeni oko kralja Luisa, kao i crkveni predstavnici, jer oni su uživali veliku vlast. Oni su bili protiv revolucije. Kada bi ušli u skupštinu, oni bi sjeli na desnu stranu od predsjedavajućeg. A oni koji su podržavali revoluciju i koji su htjeli da uklone kralja s vlasti i da od Francuske naprave republiku, oni bi sjeli na lijevu stranu. Mnogo puta bi se desilo da čak i iskrsnu tuča između njih. A u sredini su bili, u centru su bili oni, koji da tako kažemo nisu možda bili ni za jedno ni za drugo, ili su možda malo bili zbunjeni, ili koji su, podržavali monarhiju, mada su možda smatrali da neke male promjene treba da nastave. Tu je došlo do pojave tih izraza: desnica, ljevica, centar. Sada, pošto su oni, da tako kažemo, koji su podržavali kralja i koji su bili protiv bilo kakve promjene, sjedili na desnoj strani, oni su se počeli nazivati konzervativcima. Konzervativci, konzerva. Kad nešto konzerviraš, onda kao da nešto zamrzneš i onda to se ne mijenja puno, kao recimo konzervirana hrana. Tako da su konzervativci oni koji su zadovoljni statusom quo. Status quo znači situacija onakva kakva jeste. Mi ne želimo ništa da mijenjamo, mi želimo da sve konzerviramo. Zato je konzervativizam obično asociran sa desnicom. Na lijevoj strani mi smo imali one koji su željeli promjene i to tako da uvedu nešto novo, to jeste republiku. Ti ljudi su postali poznati kao liberali, liberal, to znači sloboda. Tako da su liberali postali asocirani sa ljevicom. Kako to izgleda? To izgleda najbolje ako pokažemo na ovome spektrumu. U sredini mi imamo status quo. Status quo je obično to jeste situacija kakva jeste. To su obično partije centra. Kad se kaže partije centra, to znači to su oni koji nisu za promjene, nisu za neke, a nisu baš ni puno zadovoljni sa trenutnom situacijom. Ili da tako kažemo, zadovoljni su sa trenutnom situacijom, mada možda smatruju da neke male promjene treba uvesti. Isto su poznati kao modernisti, jer oni su i jedno i drugo, i ljevica i desnica. Konzervativci koji se nalaze na desnoj strani, oni su ljudi koji su zadovoljni sa statusom quo, zadovoljni su sa situacijom onakva kakva jeste i ne bi željeli puno toga da mijenjaju. U Americi konzervativci su recimo republikanci. Republikanci obično žele da brane Ustav Amerike kakav jeste, sve ono što Ustav kaže to je tako i ne treba ga nikako ni dirati niti mijenjati. Kroz istoriju vi ćete vidjeti da su konzervativci bili ti koji su podržavali recimo kraljeve, aristokratiju, crkvu, na Bliskom istoku naravno džamiju, šerijatske zakone. Oni jednostavno žele da nekako da tako kažem zamrznu vrijeme. Na lijevoj strani liberali. Liberali su pak ljudi koji nisu zadovoljni statusom quo i smatruju da neke stvari treba da se mijenjaju. Kao recimo u Francuskoj kad su zbacili kralja s vlasti. To su liberali. Demokrati u Americi su liberali danas. Oni su recimo u Americi bili recimo ljudi koji su želi da se rasna diskriminacija ukine, da se ropstvo ukine. Osnivači Amerike, recimo, tada su također George Washington, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton i ostali su bili liberali. Oni su željeli jednostavno da se odvoje od Britanije i da imaju državu koja je republika, ne više monarhije. Konzervativci u Americi tada su bili poznati kao lojalisti. Lojalisti su oni koji su ostali lojalni kralju Georgeu III i koji su htjeli da se kolonije u Americi ne odcjepljavaju od Velike Britanije. Eto, tu dolazi do ta pobjeda. Liberali, konzervativci.
Sada, recimo, u Bosni i Hercegovini vi možete vidjeti, kao i u Srbiji i u Hrvatskoj, da su one stranke koje mi kažemo nacionalističke, kao HDZ, SDA, šta ja znam, SDS, recimo Dodikov SNSD i ostale stranke, da su oni konzervativci. Oni su na strani desnice. Stranke koje nisu, da tako kažemo, nacionalističke su obično na strani ljevice, kao recimo socijaldemokratska stranka. Sada, imamo također krajnju ljevicu ili ekstremnu ljevicu i imamo krajnju desnicu ili ekstremnu desnicu. Šta to znači krajnja desnica ili ekstremna desnica ili krajnja ljevica ili ekstremna desnica? Partije ili grupe koje padaju u ovaj spektrum su one koje žele promjene i to uz sve moguće metode. To jeste čak i nasilje, kao ubistva, podmetanje bombi, atentati, tako da se oni nazivaju isto tako i radikali. Recimo, krajnja desnica ili radikali mogu, prvo, na obadje strane, da li desnica ili ljevica, krajnje stranke su obično teroristi. Oni jednostavno ne žele da razgovaraju, ne žele ništa da riješe mirnim putem, već da koriste sve moguće metode. Jedan primjer krajnje ljevice bi se mogao reći komunizam kakav je bio objašnjen od strane Karla Marksa. Jer Karl Marx svoje poznato djelo, Komunistički manifest, završava sa riječima proleteri svih zemalja, ujedinite se. I on govori da jedini način da proleteri uspiju, da jeste radnička klasa se izbori za svoje prava, jeste putem revolucije. Što znači uzimamo oružje i trebamo zbaciti vladajuću klasu sa vlasti. Kao što se desilo recimo u Francuskoj revoluciji, kao što će se kasnije odigrati recimo Ruska oktobarska revolucija, recimo Boljševička revolucija. To se također desilo. To je krajnja ljevica. Oni žele promjene, žele da dovedu nešto novo, ali uz sve moguće metode. Krajnja desnica, isto poznati su kao reakcionari, to su oni koji žele da sačuvaju status quo uz bilo kakve metode, ili pak, ako žele neke promjene, onda obično oni žele da uvedu nešto, ne nešto novo, već nešto staro, nešto iz prošlosti što je bilo, pa da vrate to na vlast ili u modu. Recimo, Srpska radikalna stranka koju je vodio Vojislav Šešelj u Srbiji, ona je željela da od Srbije ponovo napravi monarhiju, kraljevinu. To jeste da pozvu princa Aleksandra iz Londona i da on preuzme vlast u Srbiji i da Srbija bude ponovo kraljevina. Eto, recimo, to bi bio jedan dobar primjer. Islamska revolucija u Iranu, recimo, to se upravo vidjelo. Ponovo kada su revolucionari pobjedili, došli na vlast, oni su ponovo uveli šerijatski zakon i vratili su neke zakone iz prošlosti. Eto, to je objašnjenje za partije centra, partije ljevice i partije desnice. Obično ja volim nazvati ovo kao horizontalna skala, ili kako je u politici, još u političkim naukama zovu ekonomska skala, ili horizontalna, jer ide horizontalnom linijom, ali isto tako ona može biti vertikalna, isto poznata kao social scale, socijalna skala. Zašto? Dolje na dnu su ljudi, narod, a na vrhu je vlast. Svi oni koji zahtijevaju da što više slobode, da treba dati ljudima, narodu, oni su obično liberali, ili kako i u Americi nazivaju na engleskom jeziku liberations. Znači, oni vuku ka dolje, ka narodu. Sada, one političke stranke koji vjeruju da moć treba više da se dadne onima na vlast ili manjoj grupi ljudi na vlasti, oni su obično autokrate. Isto se može reći totalitarni režimi, diktatura, oligarhija. Sve to ima, što bi se reklo, više manje isto značenje. Tako, eto, sa ovim videom ja se nadam da sam uspio barem donekle da vam objasnim šta to znači ljevičari, desničari, liberali i konzervativci. Isto tako zamolio bih vas da se subscribe-irate na moj kanal, da biste bili obavješteni kada stavimo još lekcija kakve smo danas održali. Hvala vam lijepo i imajte ugodan dan.